ҳамешагии футбол бахусус онҳое ки ба рақобатҳои лигаи олии футболи Тоҷикистон таваҷҷӯҳ доранд. Инҷо майдони Кӯлоб арена аст, шаҳри бостонии Кӯлоб ва яке аз бозиҳои муҳим айни ҳол мо шуморо интизор аст. Аниқтараш рақобат миёни дастаҳои Равшан ва Вахш, дерби вилояти Хатлон ҳоли ҳозир имрӯз 2 ноябр баргузор мешавад ва ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои ҳамин бозӣ ки ин рақобат дар доираи бозиҳои даври 21-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олӣ сурат мегирад. Ба ҳарду даста мо барор мехоҳем, аммо аз ҳама чизи ҷолиб дар бозии дастаҳои Равшан ва Вахш он аст ки Вахш ҳамеша як рақиби азалӣ барои дастаи Равшан аст ва имсол аллакай дастаи Вахш дар майдони худ бар тими Равшан дар таърихи 21 майи соли ҷорӣ ғалаба ба даст оварда буд бо ҳисоби 1-0 ва акнун фурсат ҳаст барои дастаи Равшан то интиқоми худро аз ин ҳарифи азалии худ гирад. Гузашта аз ин мавсими гузашта ҳам дастаи Вахш дар ду бозӣ муқобили тими Равшан 4 имтиёз ба даст оварда буд. Бозии аввал дар майдони дастаи Вахш бо ҳисоби 3-0 15 майи соли 2024 ба анҷом расида буд ва дар бозии ҷавобӣ дар ҳамин майдон моҳи октябри соли гузашта дастаҳо ба натиҷаи мусовӣ расиданд ва ҳамчунин соли 2023 ҳам дастаҳо бо ҳам рақобат карда буданд. Дар ҳарду дидор ҳам тими Вахш тавониста буд дар муқобили дастаи Равшан пирӯзӣ ба даст оварад. Он замон дастаи Вахш номи Хатлонро дошт. Бозии аввал 2-1 ба фоидаи Хатлон ва дар бозии ҷавобӣ ҳам дастаи Хатлон бо ҳисоби ҳоло Вахш пирӯзӣ ба даст овард бар тими Равшан. Гуфта метавонем ки ҳоли ҳозир ки Вахш ҳатто дар пойгаи чемпионӣ қарор дорад, беҳтарин фурсат дорад то садрнишинии худро дар ҷадвали мусобиқа идома диҳад ва то лаҳзаҳои охирин дар баробари дастаи Истиқлол барои ба даст овардани унвони чемпионӣ дар мавсими имсола мубориза барад. Албатта анҷоми мавсими имсола хеле пуршиддат хоҳад буд. ҳар бозие ки дастаи Вахш агар имтиёз аз даст бидиҳад, ин ба нафъи дастаи Истиқлол аст. Тамошобинони азиз, ва акнун мебинем ки ҳоло тими Равшан дар муқобили ин даста ба чӣ натиҷа ноил мегардад. биёед дар оғози рақобат суруди миллии кишваромонро гӯш меандозем ва баъдан боз гузоришро дар мавриди ин бозӣ идома медиҳем.
دوستان عزیز برمیگردیم با شروع رقابت دسته‌های روشن و وحش. گفتیم این دربی ولایت ختلون است با اشتراک این دو دسته پرقوت مملکت و البته که امروز همه چیز از سر نو شروع می شود میان این دسته ها. 9 بس از اون که در دور اخیر تیم ها با چه نتیجه نایل شدند. خود شما هم شاهد هستید که در دور 20 وحش در همین میدان بر هولبوک غلبه به دست آورد روز 24 اکتبر و تیم روشن باشد در مقابل استقلال با حساب کلانی 6-2 با شکست مواجه شد. البته اون بازی یک چند عامل ها هم داشت. یکی از عامل های اساسی این نبودن دروازه‌بان یوگنی گریتسنکو بود که بنابر سبب کارت های زرد زیاد در اون بازی اشتراک کرده نتوانست و گذشته از این در حالت خوب قرار نداشتن فوتبالبازان اساسی این دسته بود که تیم روشن با شکست روبرو شد. اکنون از لحاظ روانی حالا دسته روشن آماده است با این بازی یا نه این را تنها وقت نشان میدهد، چون که خود دیمیتری چرشف سرمربی دسته ابراز اندیشه کرد بعد از بازی با دسته استقلال که واقعا هم استقلال نظر به اونها پرقوت بودند و این باختی تا یک اندازه خیلی غم انگیزتر و یک اندازه افسرده‌حال‌تر برای این دسته محسوب می شود. و اکنون میبینیم بیننده عزیز که بعد از گذشتن نزدیک یک هفته دسته با چی حالت آماده است تا در مقابل دسته وحش بازی کند. وحش این حال در 19 بازی چمپیونات مملکت 40 امتیاز به دست آورده است و تیم در زینه اول است، استقلال در زینه دوم که نسبت به وحش 2 بازی و نسبت به دیگر دسته ها 3 بازی کمتر انجام داده است. برای همین استقلال که حالا در لیگ قهرمان های دوی آسیا حضور دارد و دیروز هم عازم عراق شد چند بازی خود را برگزار نکرده است، ولی بعد از بازگشت در بازی مقابل دسته الزوره فوتبالبازان استقلال هم بازی خود را برگزار میکنند. یکی از بازی های مهم این مقابل دسته وحش هم هست که موقوف مانده نشده است. خب به هر صورت این بازی برای هر دو دسته اهمیت دارد، هم برای روشن و هم برای وحش. اگر روشن دست بالا شود موقع خود را با زینه سهمی جدول میبرد. دیروز بعد از نتیجه مساوی کلوب مرکزی ورزش ارتش و وحش باشد باز موقع خود را مستحکمتر خواهد کرد در صورت پیروزی. خب حالا نوارهای بسیار هم خوب است پول ورزشگاه برای ما و شما پیشکش می شود. معلوم می شود که چمن میدانی دسته روشن چندان خوب نیست و عموما یکی از میدان هایی که از لحاظ عموما چمن ورزشگاه در موسم امساله بدترین هم گویم خطا نمی شود. حالا بعضی از میدان های فوتبال کشور در همین فصل حالا هم سبز هستند و خوب نگاه بین کرده می شوند، ولی معلوم می شود که حالا در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب معلوم می شود که این ورزشگاه رو هیچ کس نگاه بین هم نمی کند، چون از همون نمالوهای تبلیغاتی که در گرد و اطراف ورزشگاه هست الکی معلوم است که حال و احوال این ورزشگاه در کدام سطح قرار دارد متاسفانه. و فکر میکنم باید حتما در آغاز موسمی در پیش ایستاده که ماه دکبر ینور تا یک اندازه تنفس است، مسئولین تلاش میکنند میدان رو برای موسم آینده خوبتر و بهتر آماده کنند و البته ما از همون کمیسیه لیسانسیا کنونی هم خواهش میکنیم که در سال آینده و طور جدی باید میدان های فوتبال کشور از نظر گذرانده شوند، چون که این سال هم باز مثل سالهای پیشین بعضی از دسته ها میدان های خود را آماده کردن نتوانستند و تنها در مرحله دوم چمپیونات و تنها در انجام موسمی چمپیونات آماده کردند که این تا یک اندازه خیلی بد هم هست و اگر دسته ها میدان های خود را خوبتر آماده کنند باز هم خوب است که بازی های خود را در میدانشون برگزار میکنند و این به سطح و صفت چمپیونات میتواند یک تاثیر مثبت هم رساند. خب گپ رو با درازا نمیکشیم دوستان عزیز، بیا توجه میکنیم به هیئت دسته ها و شروع میکنیم از تیم میزبان دسته روشن که با چنین هیئت حالا بازی میکنه. دروازه‌بان رقم 55 یوگنی گریتسنکو هست، در خط محافظه تیم روشن هنرنمایی میکند رقم 23 علی جان کرامت الله زاده، رقم 26 اندری مارکوویچ، 88 سیادی کووسشو، رقم 90 من باز یک نفر دیگر در این موقع میدان هنرنمایی میکند. این
рақами 94 Окоронкво Чукбуэвука футболбози дастаи Равшан. Хуб, дар марказ Ҷамшед Махсумов рақами 5, рақами 80 Салоҳиддин Эргашев, рақами 28 Милош Милованович, рақами 8 Абдураҳмон Нозимов, дар хати ҳамла 2 нафар, рақами 21 Шеридин Бобоев ва рақами 25 Олаулува Оянвале ҳаст. Сармураббии даста Димитрий Чершев аз Русия мебошад. ва тарҳи ҷойгиршавии дастаи Равшан дар бозии имрӯза тавле нишон дода шуд 5-4-1 аст. Аммо ҷараёни бозиро мушоҳида мекунем ки бо кадом тар онҳо имрӯз ҳунарнамоӣ карда истоданд. ҳайти дастаи меҳмонон онҳо бо либосои сафед бозӣ мекунанд. Дарвозабон Адам Ковач, рақами 40, дар хати муҳофиза рақами 3 Тони Бикатал, рақами 23 Муҳаммад Насков, дуюм Сиёвуш Асоров, рақами 13 капитани даста Сергей Яворский. Дар марказ рақами 20 Бенҷамин Ампонса, рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами 97 Сергей Сканян, рақами 81 Тоҳирҷон Тағоизода, 88 Константин Черни ва дар хати ҳамла Нуриддин Ҳамроқулов таҳти рақами 90 ҳаст. тарҳи ҷойгиршавии дастаи вахш дар бозии имрӯза ҳам мисле ки равшан будааст ҳамон гуна, вале мо ҷараёни бозиро мебинем ва баъдан барои шумо гуфта мегузорем. дар ҳайти ҳардуи даста ҳам дар курсии эҳтиёти боз футболбозони хуб ҳам ҳастанд. сармураббии дастаи вахш Зариф Усмонов аст, мураббии маҳаллӣ. ҳоло Абдураҳмон Нозимов дар маркази майдон. биё таваҷҷӯҳ мекунем. Милованович тӯбро Ампонса аз ӯ гирифт, вале ҳамлаи дастаи Равшан тавассути Салоҳиддин Эргашев ва акнун Саёди Ковусшо идома мекунад. партоби хеле ҳам баланд ба ҷаримагоҳи дастаи вахш. Ҷамшед Маҳсумов хост зарбаро иҷро кунад, аммо дар ин фурсат имконият дода нашуд. боз як мавҷи дигари ҳамлаи дастаи Равшан. Салоҳиддин Эргашев, Саёди Ковусшо, пас ба Қафон ва Милованович бисёр хуб ҳунарнамоӣ мекунад барои нигоҳ доштани тӯб. Ҷамшед Маҳсумов бозингарони дастаи Равшан. Гритсенко, вазъияти бисёр душвор ва Гритсенко дар ин ҳолат натавонист тӯбро ба ҳамдасташ ирсол кунад, аммо зарбаи бозингари дастаи вахш ҳам бубинед чандон хуб набуд. тӯб рост ба дасти дарвозабони дастаи Равшан Евгений Гритсенко аст. бубинед чӣ гуна шонси хуби голзанӣ барои дастаи вахш, вале Нуриддин Ҳамроқулов ки дар наздиктарин буд аз ин шонс хуб истифода бурда натавонист. бинандаи азиз, хуб, ин бозӣ боз як имконияти хуб барои ҳарду даста, барои бозингарони ҳарду даста, ихтараш онҳое ки дар пойгаи нишонзанҳои чемпионати мамлакат қарор доранд, аз ҷумла Шеридин Бобоев ки як гол ба дарвозаи дастаи Истиқлол ворид карда буд ва барои Нуриддин Ҳамроқулов. албатта ки ин футболбозон голҳояшон андаке фарқкунанда ҳам ҳаст. масалан Шеридин Бобоев ҳоли ҳозир 7 гол дорад. хоб, Нуриддин Ҳамроқулов 6 гол. ҳоло биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ва довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ нест. довари бозиро бароятон нагуфтем. ин нафар Рустам Нурматов аст аз шаҳри Душанбе. Ҳамза Шоҳи Мардонов, Шарифбек Нуриддинов ва ӯ кӯмак мекунанд. Шаҳбоз Зардов довари чаҳорум аст ва баъдан боз киҳоро метавонем гуфт? Зуҳал Хуҷаназарова, Ҷурабек Содиқов, Наталия Сотникова дар назди вар қарор доранд. 3 нафар. ва барои ҳамлагарон беҳтарин имконият аст. ҳамчунин ҳамлагари дастаи вахш Димитро Билонок ки имрӯз дар курсии эҳтиётӣ аст, ӯ ҳам 7 гол дорад. барои ҳамин метавон гуфт тамошобинони азиз ки имрӯз барои ҳамлагарон
бисёр имконияти хуб аст. Аммо назар ба мавсимҳои гузаштаи чемпионати мамлакат, мавсими имсола аз як ҷиҳат барои ҳамлагарон хеле ва хеле душвор аст. Маълум мешавад ки дар чемпионати Тоҷикистон як ҳамлагари бисёр хуб, як ҳамлагаре ки дар масалан 19-20 даври рақобатҳо шумораи зиёди голҳоро дошта бошад нест. Ҳатто агар ҳисоби китоб кунем, қариб дар ними мавсим, дӯстони азиз, бозингарон ҳатто намедонам, масалан 10 гол ҳам назаданд. Ин бисёр то як андоза ҷои таассуф ҳам ҳаст ки мо дар чемпионати Тоҷикистон ҳоло бо ҳама эҳтиром ба дигар ҳамлагарон як ҳамлагари умуман сатҳи баланд надорем ки ин ба тими миллӣ ҳам таъсири худро расонида метавонад. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Вахш, аввалин ҳамлаи онҳо ва чӣ гуна фурсат буд барои Тоҳир Тағоизода, аммо зарбаро бозингари рақами 81 дастаи Вахш болотар аз дарвозаи дастаи Равшан зад. Беҳтарин фурсат буд барои меҳмонон дар ҳамин лаҳза. Аммо тавре дидем бинандаи азиз, Тоҳир Тағоизода зарбаро бо пои рост иҷро кард, аммо баландтар тӯб аз болои дарвозаи дастаи Равшан берун шуд. хеле имконияти хуб буд, хеле шонси олӣ. дар аввалин ҳамлаи худ футболбозони дастаи Вахш як имконияти хуб ба миён оварданд. ҳоло тӯб ба бои бозингарони дастаи Равшан, Саъуди Ковусшон, пас ба Милованович, ирсоли тӯб ба хати ҳамла. Аянвали Олалува ва аз пой меафтад. Довар ҳоло чӣ ишора мекунад? Ҳеҷ чиз нест. Ишора мекунад ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. Фишори бозингарони дастаи Равшан идома дорад дар назди ҷаримагоҳи тими Вахш. Вахш ҳамеша ҳарифи нобоб гуфтем барои дастаи Равшан аст. дӯстони азиз, оҳиста оҳиста ҳам дар варзишгоҳи клуб мухлисон ва ҳаводорони футбол зиёд мешаванд. Алиҷон Кароматуллозода ҳоло андаке осеб гирифт. умедвор мешавем ки осеби бардоштаи ӯ хуб аст ва бозиро идома дода метавонад. ва боз ҳам агар гап сари ҳамлаварон равад дар чемпионати мамлакат, бубинед барои сетоди мураббиёни тими миллӣ ҳам душвор аст ки киро бояд интихоб кунад барои шомил шудан ба дастаи мунтахаб. вақте дар чемпионати Тоҷикистон, дар сатҳи чемпионат ҳамлагарони мо наметавонанд аз худ дарак бидиҳанд дар сатҳи чемпионат. ва баъдан чӣ гуна мешавад дар сатҳи байналмилал онҳо шарафи тими миллии футболи кишварамонро баландтар бардоранд. хуб ки албатта як қисми дастаи мунтахаби футболи кишварамонро бозингарони хориҷӣ ташкил медиҳанд. он бозингароне ки дар кишварҳои гуногун бозӣ мекунанд. вагарна бо он ки дар чемпионати Тоҷикистон бозӣ мекунанд, ман фикр мекунам тими миллӣ албатта дар он сатҳе ки ҳоло ҳаст бозӣ карда наметавонист. бубинед Парвиз Умарбоев дар чемпионати Булғория, Ваҳдат Ҳаннонов, Мадони Камолов дар чемпионати Эрон, Зоир Ҷурабоев, хуб Шаҳром Самиев дар чемпионати Узбекистон ва чанд нафар бозингаре ҳастанд ки дар чемпионати Гурҷистон, ҳарчанд онҷо бозингарони эҳтиётӣ ҳам бошанд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Вахш, Константин Черни дар ётаи чанд бозингари дастаи Равшан, вале тӯбро гирифтанд соҳибони майдон. Салодин Эргашев, паси бисёр хуб ба канор ва тӯбрабои Тоҳир Тағоизода дар канори майдон. идомаи ҳамлаи дастаи Вахш ва гузашта аз ин боз имсол мавсими имсолаи чемпионати мамлакат нишон дод ки бисёре аз дастаҳои мо ҳоло омода нестанд барои ба даст овардани унвони чемпионӣ. марҳилаи аввалро хуб сипарӣ карданд, чанд бозиҳои бисёр хубу хотирмон ҳам анҷом доданд, аммо мавсим нишон дод ки дастаҳои мо ҳоло барои унвони чемпионӣ ба даст овардан дар мамлакат омода нестанд. ва ҳатто дар як давраи мушкилӣ барои дастаи Истиқлол ки буҳрон ҳам дошт, тимҳои дигари мо натавонистанд Истиқлолро бо фарқати калон пеш гузаранд. инам як ҷои таассуф аст. Махсумов
партоби хеле баланди ҷониби дарвозаи Адам Ковач ва дарвозабони тими Вахш тӯбро дошта мегирад. баъд аз даври гузаштаи чемпионати мамлакат чанд футболбози дастаи Вахшам ба ҳайати рамзии мо тибқи фарзияи шабакаи варзиш шомил шуданд, аз ҷумла дарвозабон Адам Ковач, футболбози ин тим Фатуллоев ки аз захира ба майдон омад ва дастаи Вахш дар муқобили Ҳулбург пешсаф кард бо як голи бисёр зебоаш ва Фатуллоев имрӯз дар курсии эҳтиётии тими Вахш қарор дорад. идомаи ҳамла бо иштироки бозигарони дастаи Вахш ва аут. дар қатори Фатуллоев дар курсии эҳтиётӣ Абубакр Сулаймонов қарор дорад, Сунатулло Исмоилов, Алишер Баротов, Сунатулло Азизов ва чанд бозигари дигар. ҳоло боз рақобати дигар дар даври 21 бо иштироки дастаҳои Эсхатову Барқчӣ сурат гирифта истодааст. ин бози ҳам бисёр муҳим. бозигарони дастаи Равшан ин вазъиятро бартараф карданд. Саиди Ковузшо Алиҷон Караматлозодам имконияти думан додани ҳамла ҳаст. Салоҳиддин Эргашев ҳамлаи навбати бозигарони Равшан Махсумов Чуквой Бука Махсумов баъд аз бозӣ бо дастаи Истиқлол ки онҷо сармураббии дастаи Равшан вақте нимуҳофизатгари дигари ин тим Азизбек Ҳаитовро иваз кард, онҷо миёни мураббию футболбоз бисёр як гуфтугӯи сард сурат гирифт. маълум шуд ки бозингар аз иваз карданаш чандон розӣ нест ва мураббӣ ҳам ӯро бо суханҳои хеле ҳам зишт сарзаниш кард ва маълум мешавад ки ҳоло барои сармураббӣ муҳим аст ки дар майдон дастурҳои ӯро иҷро кунанд бозингарон ва ба эҳтимолияти зиёд ин шояд охирин мавсим ҳам барои Азизбек Ҳаитов дар бошгоҳи футболи Равшан бошад. аслан ӯ тарбиятгирандаи мактаби футболи Регард-Тадас аст. хабарҳо ҳам қаблан буд ки ӯ ба Регард-Тадас бармегардад, аммо ин тавр нашуд. ҳоло аксулҳамлаи дастаи Вахш аз канори чапи майдон Тоҳир Тағоизодам Караматлозодам чанд нафарро фиреб медиҳад. Алиҷон Караматлозода пас ба канори рости майдон Ҷамшед Махсумов боз ҳам имконият Шерифин Бобоев вале паси Ҷамшед Махсумов андаки сурати баландтар дошт. Яворский мисоли ту ба Сергей Сканян зарбаи легионери дастаи Вахш Гритсенко то ба марказ меояд ва ин вазъиятро бартараф мекунад. маълум мешавад ки ҳар ду даста хеле ва хеле эҳтиёткор ҳастанд, махсусан дар муҳофиза. бештар бозингарони Вахш тавре мебинем хати муҳофизаи худро пурқувват нигоҳ дошта истоданд. Милованович Бобоев Чуквой Бука Абдурахмон Нозимов Андрей Маркович Абдурахмон Нозимов
Tsенко. Нозимов. Партоб ба Махсумов. Милованович. Алиҷон Кароматлузода. Бокоронко. Чукбуикбукам. Нозимов. خیلی خوب بازی میکنن فوتبال دسته روشن در کناری میدان. این شریدین بوبایف بود و او را از پای میافتند. فوتبال دسته وحش داور اشاره میکند که ضربه جریمه‌ای با نفع صاحبان میدان. партоба ҷаримаҳои дастаи вахш ва ин ҷо ҳамла ба дарвозабон Адам Ковач буд. дарвозабони дастаи вахш ҳоло осеб гирифтааст. довар аз табибони ҳар ду даста даъват мекунад зуд ба майдон оянд барои кӯмак ба футболбозон. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ин партобе ки аз ҷониби Махсумов иҷро шуд. дарвозабони вахшам ба пеш баромад ва тӯбро дур кард аз назди ҷаримагоҳ. ҳоло ба Салодин Гашев дастур медиҳад. Черишев. ҳолати ҳамлагари дастаи равшан хуб аст ва ӯ метавонад бозиро идома диҳад. ҳоло 20 дақиқа аст рақобати дастаи равшан ва вахш. сипарӣ шуд. Яворский. Нурдин Ҳамроқулов мубориза мебарад ва идомаи ҳамлаи дастаи вахш аз ҷониби ин ҳамлагар ва зуд муҳофизатгари тими равшан ба пеш баромад ва ин вазъиятро рафт кард. инҷо маълум мешавад ки ҳолати бозингари дастаи равшан шояд чандон хуб нест. Сергей Сканян ҳам осеб гирифтааст.
ба назарам аут аст ба фоидаи бозингарони дастаи вахш. партоб аст. Аут. Сергей Скранян, Бенҷамин Ампонса, идомаи ҳамлаи дастаи вахш ва Евгений Гриценко тобро дошта мегирад. Адам Ковач. Ба ту босам футболбозони дастаи вахш. Сиёш Асроров. دوستان عزیز معذرت می‌پرسیم از شما. سرعت اینترنت اندکی پست‌تر است در کلوب، از همین خاطر حالا در بعضی حالت مشکلات تکنیکی به میان آمده ایستاده است. حالا ضربه جریمه‌ای برای تیم روشن دقیقه 25 بازی. انجام داده می شود با جریمه‌گاه. صلاح‌الدین ارگاشف، چرخش او مبارزه می‌برد فوتبالبازی دسته وخش و چی اشاره می شود؟ ضربه کنجی و ضربه جریمه‌ای. ضربه جریمه‌ای بود است با فایده فوتبالبازان دسته روشن. پرتاب سعید کوزشو با جریمه‌گاه دسته وحش ارسالی تو بود. زود مهمانان این وضعیت را برطرف کردند. نوردین همراقولов و از پیراهن حمله‌گری دسته وحش می‌دارد جمشید مخصومов. Евгений Гриценко, Абдурахмон Нозимов, пасоло ба Алиҷон Кароматлозода. Гриценко андаке фишор оварда шудан футболбозони дастаи вахш.
Нозимов. موفق نشدن فوتبالسازی دسته равшан برای ادامه دادن حمله. بر صورت بازی دسته ها چندان حالا در سطحی ضروری در سطحی که البته ما انتظار داشتیم صورت نگرفته ایستاده است. تویوتا ویزادا یاورسکی استروف احسان بابویف Тони Бикатал хато мекунад Тони Бикатал ва инҷо Бенҷамин Ампонса хатогиро зуд ислоҳ кард. Яворский Сканян партов ба канори рости майдон ва инҷо муборизаи Нуриддин Ҳамроқулов дар муқобили Алиҷон Кароматлузода. Пас ба Салавиддин Эргашев. Ман фикр мекунам ҳеҷ чизи ҷиддӣ ҳам набуд. Бобоев партоби диагонали ба канори чапи майдон. Идомаи ҳамлаи дастаи Вахш аз канори чап. Тоёр Тағоизода фурсат барои дастаи Вахш. ва ин вазъият бартараф шуд. нимуфизатгари тими Вахш эътироз мекунад ки инҷо ту ба дасти бозингари дастаи равшан расидааст. Андрей Маркович буд. خب حالا دوبار هم منتظر می شود که این لحظه تفتیش کرده شود. بیاید میبینیم توپ با پای مارکوویچ رسید و بعداً با دستش رسید. اما این میتواند ضربه پنالتی باشد یا نه منتظر میشویم. دوباره حالا اجازه میدهد برای ادامه رقابت، یعنی هیچ چیزی جدی نبوده است برای مخصوصا تعیین کردن پنالتی. ناسکوف حالا با تو با سنفول بازانی دسته روشن گریتسنکا مفیداتگری مرکزی دسته روشن تلاش میکند و باز هم یک پرتوب خیلی بلند اما به نتیجه. عموما وقتی دسته‌های فوتبال کشور مثلا تیم‌های لیگای اولی بازی میکنند، قریب در بسیاری دسته‌ها ما یک بازی تاکتیکی رو با اشتراک دسته‌های فوتبال کشور نمیبینیم. بسیار متاسفانه همین گونه حالت هست. بیشتر همون پرتاب‌های بلند و هوایی و بدقیق نادقیق و خب یک بازی که البته اونقدر جالب و اونقدر پر احساس نمی‌نماید و گپ سر اون می‌رود که مربیان شاید دستورهای خود را انجام می‌دهند، مربیان نقشه سازی می‌کنند، برنامه‌ریزی می‌کنند و شاید بازیگران درک آن را ندارند. خب اینجا معماها خیلی و خیلی هم زیاد است. خودی دیمیتری چرچوف چندین بار در مصاحبه خود اشاره کرد که اون چیزی که ما در تمرین‌ها انجام می‌دهیم، در مشغولیت‌های نظریوی
барномарезӣ мекунем, дар майдон футболбозон онро иҷро намекунанд. ӯ аз ин чиз хеле ва хеле нигарон ҳам шуд, ки дарки фаҳмиши бозигарон ӯ гуфт хеле поин ҳам ҳаст. ин дар равшан гуфт. Дар дигар дастаҳои футболи кишвар ҳам ман фикр мекунам ҳамин гуна ҳастанд. идомаи ҳамлаи дастаи равшан. Бобоев партоба ҷаримагоҳ, имконияти бисёр хуб. Махсумов зарба иҷро мешавад, аммо Тони Бикатал дар рӯи хати дарвоза ин вазъиятро бартараф мекунанд. Беҳтарин шонс буд барои тими равшан. тӯбрабоии Сауди Ковусшо. хеле имконияти хуб доштанд футболбозони дастаи равшан дар дақиқаи 33-уми рақобат. Бобоев Махсумов бозигузори футболбозони дастаи равшан. боз як имконияти дигар ҳаст. партоб анҷом мешавад. зарба бо сар ҷониби дарвозаи Адам Ковач ва ин Салоҳиддин Эргашев буд, аммо дарвозабон тӯбро дошта мегирад. пас ба Сауди Ковусшо аз ҷониби Эргашев. инҷо ҳеҷ чиз набуд, як рақобати байни футболбозон буд. дар бисёри ҳолат агар шумо бозиҳоро тамошо кунед дар чемпионати мамлакат, кӯтоҳтарин чизҳо аз ҷониби довар бо қоидавайронкунӣ ҳисоб карда мешавад. аслан доварони мо хеле кам иҷоза медиҳанд ки бозигарон дар майдон рақобатро, албатта рақобати футболи ҳақиқиро анҷом диҳанд. مثلا شما قیاس کنید دیگر چمپیونات هایی که انجام می شود اونجا بیشتر امکان می دهند به بازیگران که بازی کنند، ولی در بسیاری از بازی هایی که در چمپیونات تاجیکستان برگزار می شود البته مخصوصا یک رسیچ کوتاه الکی باشه داشته که داور چند بس می شود. کارت زرد حالا بندی محافظتگر دسته وحش صلاح‌الدین ارگاشف نشان داده شد. اولین کارت زرد در بازی امروزه. یاورسکی پرتاب خیلی هم بلند. ادامه حمله دسته وحش کنستانتین چرنی. توی تغییر زدم بوبایف Ампонсам, Сергей Яворский. нобаст аз он ки вахш дар кадом соле ки набошад ва дар кадом ҳолате ки қарор надошта бошад ҳамеша муқобили дастаи равшан барои як натиҷаи хуб бозӣ мекунад. Бенҷамин Ампонса Сауди Ковусшо Кароматлузода
идомаи ҳамлаи дастаи равшан. Боз як фурсати дигар ҳаст. Агар пас ба Аянвали Олаулова анҷом мешуд, шаyd ӯ дар офсайд қарор мегирифт. ҳамлаи навбати бозингарони тими равшан. ин ҳамон имконияте ки буд барои футболбозони дастаи равшан чанд дақиқа пештар. ва зарбаи Андрей Маркович буд ки Тони Бикатал аз рӯи хати дарвоза берун кард онро. ва ин лаҳзаи дуввум Исалдин Эргашев имконият дошт. Асроров. боз ҳам бо ту футболбозони дастаи Вахш. Milovanovic ва муқобили ӯ аз ҷониби Константин Чёрт қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. як партоби дуру дароз имконият буд. Евгений Гриценко. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ва бисёр фурсати хуб буд. Тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Адам Ковач аз майдон берун мешавад. андаке тӯб аз паҳлӯи дарвозаи дастаи Вахш аз майдон берун гардид. ирсоли тӯб ба канори рости майдон. Сергей Сканян партов ба ҷаримагоҳ. Фурсат барои тими Вахш ва шонси хеле хуби голзанӣ. ҳоло зарбаи кунҷӣ, аввалин зарбаи кунҷӣ барои дастаи Вахш дар бозии имрӯза. خب بیا توجه میکنیم. رستم نورماتов بازی رو باز می‌دارد. چه اتفاقی افتاد در جریمه‌گاه دسته روشن؟ مرتب به جریمه‌گاه Асроров. یک ارسال نوبتی دیگر.
Гриценко. Саудиковичшо. Милованович бисёр хуб бозӣ мекунад дар маркази майдон. Дар иётаи 4 футболбози дастаи Вахш. Абдурахмон Нозимов. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. Салоҳиддин Эргашев. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ва ин дафъа пас дақиқ анҷом нашуд. Адам Ковач тӯбро дошта гирифт. Яворский. Аличон Караматлозода. Бобоев. Касе нест дар ин мавқеи майдон. охирон боре ки дастаи Равшан бар тими Хатлон пирӯзӣ ба даст оварда буд, ин соли 2021 дар чемпионати мамлакат маҳсуб мешуд. ва бубинед ки давоми чанд соли охир ҳоло тими Равшан наметавонад бар дастаи Вахш дастболо шавад. Бенҷамин Ампонса. Эҳсон Бобоев. Сиёш Асоров. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи Вахш буд. 2 дақиқа илова кард дастовар ба поёни нимаи аввали бозӣ. Адам Ковач. Саудиковичшо. Алиҷон Караматлозода. ҳамаи дастаи Вахш бояд шурӯъ шавад аз канори рост, вале Сергей Сканян тӯбро дошта натавонист. Ҷамшед Махсумов. бо тӯб босам футболбозони дастаи Равшан. Милованович тӯбро аз даст медиҳад дар маркази майдон. Бенҷамин Ампонса. хеле хуб легионери дастаи Вахш бозӣ мекунад. чанд сонияи дигар то фарҷоми поёни нимаи аввали бозӣ боқӣ мондааст.
ва садои иштирокидовар Рустам Нурматов аз анҷоми нимаи аввали бозӣ байни дастаҳои Равшан ва Вахш дарак медиҳад. Тамошобинон азиз, ҳисоб 0-0 кушода нашудааст. Бозӣ даври 21 чемпионати мамлакат аст ки миёни дастаҳо дар вардашгоҳи клуб ҷараён дорад ва баъд аз чанд лаҳза мо бармегардем ба қисми дуввуми рақобат ва бозӣ хуб ва ҷолибро бо иштироки дастаҳо интизор ҳастем. Бо мо бошед. рақобат байни дастаҳои Равшан ва Вахш ин бозии давраи 21 чемпионати Тоҷикистон аст байни дастаҳои лигаи олӣ ки ҳоло дар вардишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб ҷараён дорад. ҳисоб баъд аз нимаи аввал 0-0 аст. ҳоло қисми дуввуми бозӣ ҳам шурӯъ шуд. тавре мебинем ҳеҷ тағйирот дар ҳайати дастаҳо ба назар намерасад. خب امکان داریم شما رو بار دیگر با حیاتی هر دوی دسته آشنا کنیم و شروع میکنیم از دسته مهمون. اینجا یک بازیگری دسته وخش و فولبوسی دسته равшан андаке осеб гирифтанд, вале ҳар ду метавонанд бозиро идома диҳанд. Биёед шурӯъ мекунем. ҳайати дастаи вахшро барои муаррифӣ намоем. Дарвозабон Адам Ковач аст, дар хати муҳофизат Тони Бикатал, Сергей Яворский, ҳар ду муҳофизатгари марказӣ, аз рост Муҳаммад Насков, аз чап Севуш Асроров, дар маркази майдон Бенҷамин Анпонса, Эҳсон Бобоев, аз канорҳо Тавҳид Тағоизода ва Сергей Сканян, дар хати ҳамла Константин Черни ва Нуриддин Ҳамроқуллов. ҳайати дастаи Равшан дар бозии имрӯза Евгений Гритсенко, дарвозабон ва капитани ин тим аст, дар хати муҳофиза Алиҷон Кароматуллозода ва Окоронкво Чуквубуека, дар канорҳои майдон Андрей Маркович аз рост ва аз чап Саёди Ковусшо, дар марказ Ҷамшед Махсумов, Салодин Иргашев, Милош Милованович, Абдураҳмон Нозимов, дар хати ҳамла Шеридин Бобоев ва Олаулу ва Оянвале. Сармураббии дастаи Равшан Дмитрий Чершев ва сармураббии дастаи Вахш Зариф Усмонов. довари бозии имрӯза бошад Рустам Нурматов аз шаҳри Душанбе. ҳоло бозингари дастаи Вахш Тони Бикатал ки андаке ҷароҳат бардошт, аз майдон берун карда мешавад ва пас аз чанд лаҳза ӯ ба майдон ворид хоҳад шуд. хоб идомаи ҳамлаи дастаи Равшан аммо бенатиҷа. уман агар қисми аввали бозиро таҳлил кунем, он қадар вазъиятҳои зиёд ҳам набуд, вале буданд лаҳзаҳои голзанӣ аз ҷониби ҳарду даста, вале зиёдтар бозӣ албатта дар миёнаи майдон сурат мегирифт ва муҳофизатгарони ҳарду дастам имкон намедоданд ба бозингарон ки лаҳзаҳои хуби голзаниро ба миён оварад. ва акнун мебинем нимаи дуввуми рақобат бо чӣ натиҷа анҷом мешавад. тавре дар оғози гузориш гуфтем, Равшан дар зинаи чоруми ҷадвали чемпионат бо 33 имтиёз қарор дорад ва имкони як зина боло рафтанро баъд аз ин рақобат хоҳад дошт. тими Вахш бошад ҳоло садрнишин аст бо 40 имтиёз. ҳарифи дастаи Вахш Истиқлол 37 имтиёз дорад, вале Истиқлол 17 бозӣ анҷом додааст. Вахш 19 бозӣ ва ин бозӣ 20 аст. аз ҳамин хотир шонси Истиқлол ман фикр мекунам хеле ва хеле зиёдтар аст. Салоҳиддин Эргашев. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан Андрей Маркович аз канори майдон. Махсумов ва намедонам аз чӣ сабаб бошад ки таҷрибаи бозингарон шояд камтар шояд онҳо хеле ва хеле саросима мешаванд.
дар лаҳзаҳои охирӣ наметавонанд ҳамларо хубтару беҳтар анҷом диҳанд. Бобоев, ҳоло партоби Шериддин Бобоев ба ҷаримагоҳи дастаи Вахш бо ту бозингарони тими Равшан. Милованович пас ба маркази майдон. Ҷамшед Махсумов, имконияти хуби идома додани ҳамла ҳаст ва зарбаи Махсумов инҷо чандон хафнок набуд барои дарвозабон Адам Ковач. Бикатал, ҳоло шояд осебаш ҷиддӣ аст. Ин бори дуввум аст ки аллакай дар қисми дуввуми рақобат ҷароҳат мебардорад ва агар бозиро идома дода натавонад, ки метавонад ӯро иваз кунад? Дар курсии эҳтиётӣ дастаи Вахш Алишер Барутов аст аз муҳофизатгарон. фикр мекунам дар сурати тарк кардани майдон аз ҷониби Тони Бикатал, ки дар ҳамин ҳолат осеб гирифт, Алишер Барутов омодагӣ хоҳад дошт барои ба майдон баромадан. вале Тони ҳоло аз ҷои худ бармехезад. Вахш аз миёни дигар дастаҳои футболи кишвар инҷо муҳофизатгари марказӣ дастаи Равшан бозиро идома дода наметавонад ва Евгений Гриценко аз ҷониби сармураббӣ ишора кард, ки ӯро бояд иваз кунанд. Окоронкво Чуквубуэка. ва агар ҳоло муҳофизатгари марказӣ дастаи Равшан бозиро идома дода натавонад, ки метавонад ӯро иваз кунад? Асолов. бо ту бозингарони дастаи Вахш Бенҷамин Ампонса дар маркази майдон. Тони Бикатал, Яворский. идомаи ҳамлаи дастаи Вахш ва боз ҳам бенатиҷа. خب اینک بازیگری واسه شد در رایتی دسته روشن. دوستان عزیز خب با جای اوکورونکو چوکفوگویکم سوربون غیوسوف و میدان میاد. اصلا سوربون غیوسوف در موسم امسال فوتبالبازی اساسی خط محافظه بود، اما وقتی اخیر چرشف با این لیگانر امکانیت داده ایستاده است و غیوسوف در کرسی احتیاطی قرار داشت. و اکنون سوربون حالا در برابر علی جان کرامت‌الزاده در خط دفاعی دسته روشن هنرنمایی میکنه در دقیقه‌های باقی مانده نیمه دوم بازی. Saudi Kovusjon партоболо анҷом мешавад. Тои тағоизода ҳамроҳи ӯ Маркович муҳофизатгари дастаи равшан мубориза мебарад. Ту балакай аз майдон берун шуд. Сорбон Ғиёсов, Алиҷон Караматулзода, ирсоли туп ва боз ҳам ноаниқ. ин партоб анҷом мешавад. Муҳаммад Насков, Адам Ковач,
دیکووسجان ادامه حمله دسته روشن ولی موفق نشد. بنجامین امپورسانی مفیزتگری وقش بسیار خوب هنر نمایی کرد در مرکز میدان. نوریدین همراقولوف و داور اشاره میکرد که اینجا خطا صورت گرفته است از جانب مفیزتگری مرکزی دسته روشن. ضربه جریمه‌ای امکانیت برای دسته وحش و اینجا سرگئی یاورسکی با سر ضربه زد. تو به کنج دروازه دسته روشن رفت. یک نفر دیگر اگر میشد که این لحظه رو خوب استفاده می‌برد بهترین شانس برای بازیکنان دسته وحش بود، ولی در این لحظه خوب بازی کردن نتوانستند. فوتبالبازی دسته وحش عکس‌العمل حمله دسته روشن است. کنار چپ صلاح‌الدین ارگاشف ضربه این بازیگر و توپ راست با دست دروازه‌بان آدم کوواچ می‌رود. خیلی امکانیت خوب بود. باز هم توپ را با بازیگران دسته روشن. سعودی کووسشا گزارش‌های او جمشید مخصوموف مارکوویچ مخصوموف شریدین بابایف امکانیت ادامه دادن حمله ولی حمله‌گری دسته روشن توپ را از دست می‌دهد. میلوانوویچ ادامه حمله دسته روشن اما باز هم به نتیجه این حمله انجام می‌یابد. همراقولوف پرتوب خیلی بلند و اینجا خطای خیلی جدی بازیگران دسته روشن، اما در زودترین فرصت علی جان کرامت‌الله زاده پیش دستی کرد و این حالت رو رفع ساخت. مخصوموف میلوانوویچ با تو باز هم فوتبالبازان دسته روشن ساربان غیاسف حمله بازیگران روشن پرتوب خیلی هم بلند مارکوویچ و اینجا توپ در پای بازیگران دسته روشن قرار میگیرد. مارکوویچ اما داور اشاره میکند اینجا قاعده ویرانکنی بود. واقعا اینجا قاعده ویرانکنی بود یا نه، حالا لحظه تکرار اگر کارگردان پیشکش کند تماشا خواهیم کرد. ولی اینجا تنها یک چیزی بود که برای به دست آوردن توپ مبارزه بود فوتبالبازی دسته روشن. من فکر میکنم هیچ قاعده ویرانکنی به نظر نمیرسد، اما داوری کنار داوری مرکز رو مطمئن کرد که اینجا خطا چنین خطا به نظر نمیرسد. به هر صورت
баъзе мухлисони дастаи равшан ҳоло фикр мекунам норозӣ ҳам ҳастанд онҳое ки дар варзишҳо қарор доранд. мубориза дар дақиқаҳои баъдӣ барои ба даст овардани туп барои рақобати шадид хеле баланд хоҳад буд. шеридин бобоев, партоби Шеридин бобоев, бисёр олӣ имконият барои дастаи равшан. зарба зада мешавад ва бубинед ки чӣ гуна имконият боз ҳам барои дастаи равшан ба миён меояд ва зарбаи навбатӣ Милованович довар ишора мекунад ки офсайд. воқеан ҳам имконияти хуб буд барои соҳибони майдон. хеле имконияти хуб буд. аут барои футболбозони дастаи равшан. Нозимов, Риясов, Махсумов, Абдурахмон Нозимов, муқобили Ҷамшед Махсумов ҳоло хато сурат гирифтааст аз ҷониби бозингари дастаи вахш. خب ضربه جریمه‌ای و بیا توجه میکنیم که از این امکانات خوب چگونه استفاده میکنن فوتبالبازان دسته روشن. سعید کاووسشاه و عبدالرحمن نوزیموف. ضربه نوزیموف و بسیار ضربه سخت بود اما بالاتر از دروازه دسته وحش توپ از میدان بیرون میشه. فوتبالباز دسته وحش در حمله ایجابی موفق شده نمیتونه. اون گریتسنکا توپ را از نزد دروازه‌اش به بازی خواهد درآورد. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи равшан боз як партоби дигар. Асроров партоб ба марказ. футболбозони дастаи равшан
кӯшиш карданд, аммо муваффақ шуда натавонистанд барои идомаи ҳамла. Зариф Усмонов шояд ҳоло тағйирот ба амал меорад ё на? Асоров. идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи Фахш ва бисёр хавфнок буд барои футболбозони тими Равшан. ва тавре гуфта будем, ҳоло бозии дастаҳои Эсхата ва Барқчӣ ҳам ҷараён дорад. ин бозӣ дар шаҳри Хуҷанд сурат гирифта истодааст. онҷо ҳисоби рақобат ҳам кушода нашудааст. 0-0. ҳамлаи навбати футболбозони дастаи Равшан. Эргашев партоб ёбад. Чӣ гуна фурсат буд, аммо Бобоев дар ин вазъият муваффақ шуда натавонист. Мабал Насков ҳоло шояд осеб гирифт. бозигари дастаи Вахш. бо то бозигарони дастаи Вахш Константин Черни. пас ба Нуриддин Ҳамроқулов буд, вале Солмон Қиёсов назар ба ҳамлагари дастаи Вахш хуб бозӣ мекунад. аут ба фоидаи дастаи Равшан. Алиҷон Кароматлозода. Саёди Ковусшо. тӯбгирии хуби Салоҳиддин Эргашев дар канори майдон акнун сурати хеле баланд мегирад. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ин фурсат барои футболбозони дастаи Равшан. Партоб, вале касе нест аз футболбозони дастаи Равшан. мухлисоне ки ҳоло дар варзишгоҳ ҳастанд интизори голанд дар бозии имрӯза. Асоров. Асоров. имконият идома додани ҳамла барои дастаи Равшан. партоби Шеридин Бобоев. Солиддин Эргашев. гузариши ӯ анҷом мешавад. довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ нест.
دقیقه 70 بازی تماشاگران عزیز. تا حال تغییرات دیگر در دسته ها به نظر نمی رسد، نه در روشن و نه در هیئت دسته وحش. فشاری بازیکنان دسته فخش باز هم به نتیجه پایان یافت. بوبایف توپ را از روی گرفت توحید تقوی‌زاده ضربه میزند جانب دروازه روشن. ضربه‌اش بلندتر میرود. حمله بازیکن دسته روشن شریدین بوبایف توپ را نگاه می‌دارد. حمله‌گری دسته روشن جمشید مخصوموف، ارگاشف، سعودی کووسشو، ادامه حمله سیاوش اسدالов و گزارش بسیار خوبی او از جمشید مخصوموف. حالا پس به کنار میدان با کنستانتین چرنی. احسان بابایف توی تقوی‌زاده می‌تواند بود برای فوتبالبازان وحش ولی خوب از اون استفاده برده نتوانستند. بابایف حمله بازیکن دسته روشن باز هم فرصت هست. ارگاشف، بوبایف بازیکن روشن حالا بیشتر در خط حمله توپ را از دست داده ایستادند. حمله نمادی بازیکن روشن مارکویچ مخصوموف ادامه حمله بازیکن تیم روشن خیلی زیاد حمله کرده ایستادن سایبانی میدان. بیا توجه میکنیم ولی ضربه خیلی هم بلند. سعودی ارگاشف فولو در هیئت دسته روشن در پوزیشن موزه که از بهترین هاست. خب اینک شادی مرادوف آمادگی میگیرد برای با میدان برآمدن. فوتبالباز رقم 11 و او شریدین بوبایف را عوض میکند. بازیکن رقم 21 رو تغییرات دوم در هیئت دسته روشن.
حالا در حیاتی دسته روشن بازیگری احتیاطی آمادگی میگیرد برای به میدان برآمدن. توپ برای فوتبالبازان وحش. کنستانتین چرنی، بنجامین امپونزا، توپ تونی بیکاتال، امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان دسته وحش. توپ از میدان بیرون میشه. خب فتولوف حالا با میدان میاد به جای نوریدین همراقولوف. ابوبکر سلیمانوف بازیگر رقم 9 به جایی که به میدان وارد میشه. حالا بعد از فکر میکنم ضربه کنجی تغییرات انجام داده می شود. خب اینک تغییرات ها انجام می شود در حیاتی دسته وحش. به جای نوریدین همراقولوف با میدان فتولوف آمد. ابوبکر سلیمانوف توی تقویزاده رو عوض میکنه. بازی ادامه دارد. حمله های هر دو دسته در دقایق اخیر رقابت زیاد شده ایستاده است. ابوبکر سلیمانوف، سیاوش استارلوف، کارت زرد حالا با سیاوش استارلوف نشان داده می شود. در مقابل جمشید مخصوموف قاعده بازی را ویران کرده سیاوش استارلوف. علی جان کراماتلو زاده خیلی پرتابی بلند. توپ از میدان بیرون شد.
با تو بازیکنان دسته روشن. سیاوش اسرارov. Тони Бикатал. زیاد از 8 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی رقابت. حساب 0-0. یک امتیاز شاید وقش رو قانع میکند، اما در عموم اگر حرف بزنیم من فکر میکنم برای وقش یک امتیاز کفایت نخواهد، چون که این پایانی موسم است. حالا یک خطا از سوی بازیگران دسته وحش قریب بود اینجا حمله کردی روشن اون رو استفاده کنند و همین طرح میشود. شادی مرادov حالا پرتاب و جریمه گاه امکانیت برای ضربه زنی، ولی میلوش میلوانویچ ببین ضربه رو اجرا کردن نمیتواند. از داخل جریمه بهترین امکانیت گلزنی بود. امکانیت ادامه دادن حمله برای دسته وحش و اینجا هم موفق نمیشوند مهمانان. اینجا یک تغییرات دیگر در حیط دسته روشن. بختیار خورشید حالا با میدان میاد و جای میلوش میلوانویچ خط محافظه رو پرقوت‌تر کرد دیمیتری چریشف. ادامه حمله دسته روشن. بختیار خورشید ساربان غیاسov. شادی مرادov. سالدین الگاشov. جمشید مرادov. پس با شادی مرادov. جمشید مخصومov معذرت. سالدین الگاشov فشار میآورند فوتبالبازان دسته روشن و تو با اسبای فتولوف از میدان بیرون میشود. مخصومov ضربه جریمه‌ای برای دسته وحش. توپ جریمه‌ای دسته روشن. این وضعیت رو فوتبالبازان تیم میزبان برطرف میکنند. خب اینجا شهزاد دولتov با میدان می آید و او سرگی اسکانیان رو عوض میکند.
شاید تغییرات آخرین باشد در دسته وخش. باز هم حمله فوتبالبازان دسته مهمان. дарвозабон ин дафъа тӯбро дошта мегирад. 3 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии рақобат. довар чанд дақиқа илова мекунад ҳоло маълум нест. خب اینجا یک بازیگر دسته وخش و جراحت برداشته است. دو دقیقه دیگر باقی میماند. این همون ضربه جریمه‌ای که عبدالرحمن نظیموف قبلا اجرا کرده بود بسیار خوب بود، بسیار خفناک، ولی تو بالاتر از دروازه دسته وخش از میدان بیرون گردید. مارکویچ پس با حملگر بود ولی حملگری دسته روشن توپ رو نگاه داشته نتوانست. مارکویچ دوباره توپ رو در اختیار دسته روشن میگیرد. بازیگزاری فوتبالبازان روشن ولی به نتیجه پس شادی مرادوف خطا میدهد. مارکویچ سالدین ارگاشف که خوب توپ رو از خود پیش سر داد وگرنه میتوانست ضربه بزند جانب دروازه آدم کوواچ. 7 دقیقه علاوه کرده میشود. دوستان عزیز خب در بازی دیگر میانی دسته اسخط برچی حساب 1-0 هستند. اونجا با فایده دسته برچی جریان دارد. اونجا هم دقیقه آخری رقابت با فایده اسخط برچی. اگر اسخط پیروز شود حالا امکانیت برای دسته روشن تیم اسخط میتواند با روشن نزدیک گردد.
32 имтиёз. албатта мусови Равшан бо Вахш инҷо метавонад боз ба нафи клуби марказӣ вардиш Артиш ҳам бошад, ки дар зинаи сеюм аст. дирӯз бо Хуҷанд бозиро мусови кард. ҳамлаи навбати дастаи Равшан. Абдурахмон Назимов. Саиди Ковузшо. баъд аз омадани Бахтиёвари Хуршед, Саиди Ковузшо ба канори рост гузашт. Партополо ба маркази майдон. Алиҷон Кариматуллозода хато кард муҳофизатгари маркази дастаи Равшан. имконият барои тими Вахш, вале Константин Черни хубтар ҳамларо идома дода натавонист. Назимов. Шоди Муродов. як ирсоли хеле хуб ба канори майдон ва инҷо боз ҳам Бахтиёвари Хуршед ҳамларо идома дода натавонист. Солбон Йосаф. Назимов. боз ҳам футболбозони дастаи Вахш мубориза мебаранд. аксул ҳамлаи дастаи Вахш. Фатулло Фатуллоев дақиқаи 94-уми рақобат. партоби Фатулло Фатуллоев ба Константин Черни, Абубакр Сулаймонов. Эҳсон Бобоев. паси хатои Эҳсон Бобоев. инҷо футболбози дастаи Равшан Саиди Ковузшо ҳам натавонист ҳамларо идома диҳад. Фатуллоев ҳоло ду нафарро мегузарад ва як партоби хеле баландию. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Вахш. Асроров. ду дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосии бозии дастаи Равшан ва Вахш. خیلی ایرسولی баланд. Саиди Ковузшо. имкон доранд бозингарони Равшан ки як ҳамлаи дигар анҷом диҳанд. туп дар ихтиёри онҳо аст. партоби Саиди Ковузшо. фурсат барои тими Равшан. ҳоло партоба ҷаримагоҳ. имконият барои тими Равшан. биёед мебинем зарба ва чӣ гуна фурсат буд барои тими Равшан. беҳтарин имконияти голзанӣ дар поёни рақобат, аммо зарба дақиқ набуд. тамошобиёни азиз,
муҷибак футболбози дастаи Вахш ҳам осеб гирифтааст. Таваҷҷӯҳ кунед, Аян Валӣ Лолува зарба зада натавонист, баъдан Маркович зарбаро хуб анҷом надод. ҳолати бозингари дастаи Вахш чандон хуб набудааст. Сергей Яворский мухлисони дастаи Равшан дар албатта ҳолати бисёр хуб қарор доранд. бубинед чӣ гуна ташвиқ мекунанд тими худро. ва онҳо ташнаи гол ҳам буданд. 7 дақиқа илова кардаи довар поён ёфт. беҳтарин шонсро аз даст доданд футболбозони дастаи Равшан. Муҳсин Абдуғаффоров уман дар бозии охир истифода намешавад. ҳоло бояд шояд як шонси дигар ҳам доранд. футболбозони дастаи Равшан парту ба ҷаримагон. ин ҳолатро бартараф карданд бозингарони дастаи Вахш. Абубакр Сулаймонов, Эҳсон Бобоев. ҳоло дар бозии дастаи Исхат ва Бахшӣ дар дақиқаи охир ҳисоб баробар карда мешавад. ва садоиштаги довар Рустам Нурматов аз анҷоми бозии дастаҳои Равшан ва Вахш дарак медиҳад. ҳисоб 0-0. дастаҳо имтиёзро байни худ тақсим карданд. Вахш 41 имтиёз акнун ба даст меоварад ва тими Равшан 34 имтиёз. гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. аз варзишгоҳи маркази шаҳри Кӯлоб Бобо Холмуродзода ва ҷамъи ҳамкоронам будем ки ин гузоришро барои шумо пешкаш кардем. сеҳатманду пирӯз бошед.